Daniel, my naam is Johan Erasmus, president van Dyk Park. Ek is maar hier so baie jare, soos ek sê, ons maak maar die parke skoon en daai goeders. En soos ek sê, ek begin hier so saam met Lis. Trudy. En ons het begin om die Groendoringstraat skoon te maak. En soos ek sê, kyk, luister, ons wil probeer van Dyk Park skoon hou. As almal net wil kan 'n handjie bysit en ons help gee en dan sal ons die job kan doen. Jy sal sien hier die Groendoringstraat en ek sal foto's vir haar stuur van Kershoutstraat wat ons 3 dae besig was, wat ek mooi skoon gemaak het. En as elke ou net wil bysit en skoon hou, kan ons van Dyk Park skoon hou. Dankie julle. Any message that you'd like to get across? Yes, I want to cross for Renee Kukamoer there in your Nijper to put it on the group in Boksburg, and for Sinai, no, I forgot her surname, sorry. She's now too long. Pretorius, and to say thanks for all the help and bystand wat hulle vir ons gee, assistance. Thank you very much. Thank you.